orang pakai tu, orang kenapa foto bujak lah ya? Masuk ni jauh hati. Finally sung sok pele ke tabuk expo melawo utagaya children park ko kimlai tong sung bus kang aku lai tong layu tabuk sung ticket nakha side jon sung sajon phaile mani ba side ta 10 taka khai ticket rok phaike oro ticket tam nai tarpore bisingo half di ticket 10 taka khai nango Ini expo melawo pakai hang, tapi kalau ini guide kain ni, orang tomo mantap, kayak koroni pakai dong, guna kena orang sok aja, Bangladesh sendiri orang sok aja, kayak expo universal, waktu jaga ni kayak international universal, waktu jaga ni orang sok aja, tahu kah, pasu, oh melawo jaga children park kok, kamu waktu jaga ni kayak orang lena dong, mantap lena dong di bank dong, orang banyak kan banyak melawo jaga. Thailand dong di potong orang lain mana Thailand yang orang Thailand dong di daerah dong di Kopaiza, Turki ni potong Kopaiza, yang kayu kubang mana, mana Thailand ni kita Kopaiza ngaji. Cameraman, wah, apa Gangtok ni, apa Gangtok ni. Kita jatuh Turki ni, sampai jauh apa Turki ni, orang kaji mana, bangsa jaga ni, jaga sini, mulai expo, kai international expo, sini aku tahu jengkol jaga 19 tarik Februari ini jengkol jaga tay 7 Maret 2020 ini expo mela. Oh ma, alam nangos naik berapa tu? Alam nangos naik berapa? Oh, kita cari kok. Famous jaga, aku ini expo, nonton orang Thai foto budak lah yo, teng mau kayak teng budak kah, dorong naik mana ni, social media account doko, oh jaga tu jadi phone, kayak orang money falpa yo, ungkor di Thailand, Afghanistan, Turki, Bangladesh, tapi bangsa jaga ni Thai falpa yo, fifth international universal expo, ke, children park ko, aku ini. Teng naik ya, moda-modi naik tu no, naik man, koroko, cina bodi koroko, ada koroko, nomor rotak tu already kok, terus kamu kasih, lokal aja ni coklat em ni kai, tapi lokal aja bagai exit, mana aja, tapi tim lagi ni sih kok, tapi norok by malai sini, dekat ketal video, apa yang no informative video, norok jadi sana tu kakek, like drop, share kayak tampuk deh. बेहतरी पाई का बेल आइकन घंटी में घंटी बजा दो